Белек көңүлдүн ачкычы, маанайдын жакшысы дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бири-бириңерге белек бергиле, ортоңордо махаббат, урматсы күчөйт дейт. Биз да Барбол компаниясы көптөгөн өзүбүздүн белектерибизди берип турабыз. Бул жолку сапарыбызда Жалал-Абад шаарынын Бахрейн айылына келдик. Эске сала кете турган болсок, Бахрейн мамлекети бул жерде 24 аз камсыз болгон үй-бүлөлөр, мүмкүнчүлүгү чектелген үй-бүлөлөргө толугу менен өздөрү үй салып беришкен. Жана заманбап бала бакча, фаб, мечиттерди да салып беришкен. Биз Барбол компаниясы Бахрейн айылынын тургундарына меймандостук жана майрамдык сезимди тартуулоо менен өзүбүздүн белек бешкектерибизди алып келдик. Биз азыр аларды тапшырып кетели. Жаңы конушуңуздар кут болсун эже. Сиздерге ден соолугу жакшы, биз Барбол компаниясынан келдик. Катарып келди. Жеңгеме подарка кетирип келди. Ömür görme baraka, işinlerge iyilik. Kızlar görüp çıkmayın. Sizler daha önüp ösüp ketkile, Allah'ım güç versin, iyilik versin, işlerinize iyilik olsun, glavoy den soğuk olsun, den soğuğuna bolsa da olur. Allah'ım razı olsun, her bir kılgan soğuk işlerinize Allah'ım kabul olsun, işlerinize iyilik. Barbol kompaniyasının belgili firma oluşunda kalitesi firmalardan bölgesine. Firmalardan olur.